Pozdrav svima, dobrodošli u Emiramis kuhinju, moje ime je Amela. U današnjem videu ću vam pokazati kako da napravite ove preukusne zaher kocke. Zaista su predivne i preukusne, a ukoliko vas zanima, ostanite do kraja sa mnom u ovom videu. Ovdje imam 150 g maslaca i 150 g čokolade. Zatim ću ovo sve rastopiti na pari, zatim ću ostaviti oko 10 do 15 minuta da se prohladi uz povremeno miješanje, naravno. Ne smijete toplu čokoladu dodavati u žumanca da ne bi dobili, ajde da kažemo, kajganu. A ovdje imam 7 bjelanjaka, u to dodajem jedan prstohvat soli i sada ću ovo da dobro izmutim mikserom. Kada ovo umutite, ostavite po strani. A ovdje imam 7 žumanaca, u njih ću dodati 150 g šećera i zatim ću mutiti dok žumanca ne dobiju svijetlo žutu boju i dok se šećer ne istopi. Kada smo umutili, sada dodajemo prethodno otopljenu i prohlađenu čokoladu sa maslacem. Ponovo ću sve da izmutim mikserom. Dodat ću 150 g brašna. Uz to da ću dodati sada polovinu, zatim ću dodati jedan prašak za pecivo i sve ću promijestiti, potom ću dodati još polovinu brašna, promijesit ću. I sada ću na kraju sjediniti samo žumanca sa bjelancetom. Naravno uz povremeno dodavanje bjelanca u ovu crnu, ajde da kažem, smjesu. I ovo obavezno ručno mijeste, to je sa ovom žicom za mućenje, ne koristite mikser. Nakon što sjedinite bjelanca sa žumancima, zatim istresite smjesu pripremljenu za biskvit u pleh obložen papirom za pečenje, a rernu sam uključila na 150 stepeni i stavit ću ovu biskvit u rernu i peći ću od 10 do 15 minuta, sve ovisno o vašoj pećnici. Naravno, provjerite čačkalicom da li je biskvit pečen. I nakon što sam biskvit ispekla, sada ga stavljam na radnu površinu i odmah ću da skinem od gore prvi sloj korice, da bi se što bolje džem upio u ovaj biskvit. To možete raditi sa ovim malim nožićem. Ovo zaista jako brzo ide. Nakon što odstranite ovu koricu, ostavite da se biskvit potpuno ohladi. Kada je se biskvit ohladio, sada je ga potrebno prerezati ovako na 3 dijela. Ja ću ovako ove male okrege da odstranim da bi mi ova 3 dijela bila koliko toliko ujednačena. Zatim kada je presiječete ovako na 3 dijela, potrebno je ovaj svaki biskvit presjeći preko pola da bi dobili od jednog biskvita 2 biskvita. I ukupno ćete dobiti 6 korica. A ovdje imam 600 g džema od merelice. Njega je potrebno onako malo na laganoj temperaturi samo rastopiti. I nakon što smo džem rastopili, sada uzmem pleh i na njega stavljam papir za pečenje, samo da bi mi kasnije bilo lakše odvajati od tepsije, ajde tako da kažem.
Nakon što stavimo ovako dva ova biskvita ili korice, sada ćemo premazati sa džemom od marelice. Slobodno natopite dosta baš ove korice. Nakon što premažemo prve biskvite, sada stavljamo drugi biskvit i ponovo ćemo premazati sa džemom od marelice, zatim ćemo staviti treći biskvit i naravno i treći ćemo premazati sa marelicom, samo malo manje. Ovo su zaista jako tanke kore, tako da će se sav džem upiti u njih. I nakon što premažete sve korice, sada je ovo potrebno ostaviti barem 4 sata u frižider da se sve prohladi dobro. Ovdje dodajem 400 g čokolade i 12 kašika ulja. Sada ću sve to da istopim na pari. Ukoliko vidite da vam se čokolada previše otopila, to je da je onako baš vodenasta, ostavite oko 10 minuta se prohladi. I nakon 4 sata ajmo da kažemo tortice su se ohladile. Sada ću isjeći ovako na ove sitne, skroz sitne kockice. Naravno, da vam se ovo ne bi lijepilo za nožić, uvijek umočite nožić u vodu. I sada je potrebno samo ovako na viljušku da uzmete jednu ovu kockicu i da je potopite u čokoladu i zatim je redate na ovu ovakvu rešetku da bi se višak čokolade iscijedio. Nakon što ovaj korak uradite, potrebno je ostaviti ove kockice da se ohlade i zatim je dekorisajte po želji. A u nastavku pogledajte kako sam ja dekorisala ove odlične zahar kockice. I evo, nakon što su se ohladile, ja ovdje imam bijelu čokoladu i zatim ću i ovako šarati. Vi naravno možete i na drugačiji način, možete iscrtati srca, možete napisati imena ili slova. A ova poslastica je idealna za Valentinovo, vjerujte mi na riječ. Otopit će i najhladnija srca. A ukoliko vam se desi ovako kao meni pa vam čokolada onako malo pređe, slobodno uzmite ovako neki nožić i samo lagano sa strane ove, ajde da kažem, ćoškiće, kako da kažem, odstranite da bi vam to izgledalo što dekorativnije. A vama, ukoliko se sviđa ovaj video, ostavite like, komentarite, ne zaboravite se prijaviti na YouTube kanal Emiramis kuhinja. Zapratite me na Instagramu amela_Emiramis. A do sljedećeg videa volite nekog i neka neko voli vas. Ćao!